Opsada Lenjingrada. Veoma zeznuta priča. 8. septembar 1941. 27. januar 1944. završena. Nije postojao ni zvuk, ni pokret. Grad od 3 miliona duša pretvorio se u grobnicu koja još povremeno diše. Lenjingrad, Petrograd, Sankt Petersburg, grad cara Petra, grad revolucije, kulturna prestonica. Sada je samo Lenjingrad, mesto gde je smrt postala sužanj, a život čudo. Zima 41. na 42. Minus 30 do minus 35. Ponekad minus 40. Jezero Lagoda, ogromno besno more na severu grada. Zamrzlo je, ali led nije bio prijatelj, to jest led je bio sudija, krvnik, jedina nada. Nemci su bombardovali led svakog dana. Stotine bombi padale su na zamrznutu površinu, pokušavajući da razbiju jedan jedini put spasa, put života, kako su Rusi zvali doroga žiznji. Svaki dan u zoru kolone kamiona kretale su preko leda, svaki dan. Neki su propadali kroz led. Vasilij je vozio kamion pun brašna. Led je bio debeo 4 cm, ali ispod voda je još uvek tekla hladna kao smrt. U daljini zujanje štuke. Vasilij je znao, ako stane umreće od hladnoće za sat vremena. Ako krene dalje, možda će led izdržati. Možda. Avioni su puštili bombe, jedna je pala 10 metara ispred njega. Led se zatresao. Vasilij je video kako pucaju stotine metara ispred njega, pukotine koje se šire kao crne vene, ali nije stao. Vozio je dalje preko pukotine, čuvši kako led pod njim stenje, kako voda šikće iz pukotina, kako kamion tone, ali onda, čudo, izlazi na drugu stranu. Kada je stigao do obale, izašao iz kamiona. Njegove noge nisu radile, bile su crne, gangrena, ali brašno je stiglo. Vasilij je umro 3 dana kasnije, a njegov tovar je nahranio hiljade. Led je bio most, a most je bio grobnica. Svaki dan na obalama Ladoge nalazili su mrtve vozače koji su umrli u sedištima, zaleđeni u položaju vožnje, oči otvorene, ruke na volanu, kao da još uvek voze. Niko ih nije pomerao. Bili su spomenici i upozorenja, nada, jer dok su kamioni prolazili i dok su vozači gledali, grad je živeo. Glad nije bilo samo odsustvo hrane, to je bila neka vrsta transformacije, kao alhemija koja pretvara čoveka u nešto drugo. Ljudi su počeli da govore o dijetetičkom hlebu, smesa piljevine, celuloze i malo brašna. Crna, teška, sa ukusom piljevine i smrti, ali još uvek je to bio hleb, još uvek su postojale reči. Reči su nestajale, glad je postala suvišna, ljudi su jednostavno bili bolesni, onda su slabili, onda su samo ležali, onda su bili, a onda više nisu bili. Zvanična istorija će kasnije pričati kako je kanibalizam bio retkost, izolovani slučajevi, ali u Lenjingradu zima 41. na 42. svako je znao nekoga ko je znao nekoga. Milica, medicinska sestra, radila je u mrtvačnici, dolazili su mrtvi, stotine svakog dana. I odlazili su negde. Jedne noći videla je kako noćni čuvari sami od glade radi ono što se ne sme, čemu se ne sme dati ime. Nije prijavila, nije mogla da prijavi. Nije imala snage za osudu. Samo je otišla kući,
zagrla svoje dvoje dece i plakala, dok su je suze same zamrzavale na licu. Ali najstrašnije nije bilo to što su ljudi jeli mrtve. Najstrašnije je bio onaj drugi kanibalizam, onaj koji se nije desio, ali je bio stalno prisutan. Majke koje su gledale svoju djecu i računale, djeca koja su gledala majke i tajno se nadala, supružnici koji su spavali okrenuti leđima, ne zato što su se svađali, nego zato što su se bojali onoga što vide u tuđim očima. Svaka pahulja koja je padala na Lenjingrad bila je crna, ne zato što je bila prljava, iako jeste bila prljava, puna pepela i dima, već zato što je pojela svetlost. Pahulje su padale i odmah se topile na licima gladnih, ali one koje su pale na ulice, na snežne gomile, ostajale su. Akumulirale su se, postojale su slojevi, postojale su arhiva. Arheolozi decenijama kasnije, kopajući po Lenjingradu, nalazili su slojeve pepela, snega, kosti. Kosti koje nisu pripadale grobnicama, kosti koje su bile tamo gdje su ljudi pali, u parkovima, na trotoarima, u predvorima zgrada. Sneg ih je prekrivao, led ih je čuvao, a proleće ih je otkrivalo. Svako proleće nova sezona mrtvih. U martu 1942. u najgoroj fazi opsade, Filharmonija Lenjingrada održala je koncert. Dimitrij Šoštaković, gradski kompozitor, napisao je 7. simfoniju Lenjingradsku, dok su bombe padale na njegovu zgradu. Partituru su izvukli iz grada avionima preko nemačke blokade jer je morala biti odigrana svuda, ali najprije u samom gradu. Dirigent Karl Eiserberg, mislim da se zvao, stajao je ispred orkestra od preživjelih. Prvi violončelista je umro od gladi 3 dana pre probe. Zamenio ga je vojnik sa fronta, ruke drhteći od iscrpljenosti. Trubač je umro na probi. Doslovno tokom pauze pao je sa stolice. Zamenjen je. Koncert je održan u hladnoj dvorani. Publika je bila u kaputima, rukavicama, šalovima. Neki su doneli oružje, ne protiv Nemaca, već protiv onih koji bi možda htjeli da prekinu muziku. Jer ovo nije bila samo obična muzika. Ovo je bio znak za otpor, simbol otpora. Ovo je bila afirmacija, kao glas naroda koji odbija da umre u tišini. Kada je orkestar udario prvi udarac, onaj čuveni marševski ritam koji predstavlja nemačku invaziju, publika je zaplakala. Ne od straha, nego od velike i snažne emocije, od prepoznavanja, od solidarnosti u patnji. Nemci su čuli također koncert. Bili su na manje od 30 km. Njihovi izviđači su prijavili grad još uvijek ima orkestar, grad još uvijek ima publiku, opsada ne funkcioniše. Židovi su pevali, ne metaforički, već fizički. Akustika hladne dvorane, praznih stomaka, punih srca, stvorila je rezonansu koja se čula daleko. Muzika je prošla kroz rupe, od bombi, kroz pukotine u zidovima, kroz zamrznutu noć i stigla do neprijatelja kao prokletstvo, kao upozorenje, kao proročanstvo. Vi možete uništiti naše telo, ali ne i naš duh. Vi možete zaustaviti naše srce, ali ne i našu muziku. U Lenjingradu je umrlo oko 400.000 dece, ali broj ne govori priču. Priču govore oči. Deca su razvila pogled koji su psihijatri kasnije nazvali Lenjingradski sindrom. Oči su im bile stare, neuplašene, uplašenost podrazumeva nadu da se strah može prevazići. Ove oči su bile prazne, ali ne zato što su bile glupe, prazne zato što su vidjele previše. Vidjele su kako majke umiru, vidjele su kako očevi postaju drugi, tiši, dalji, a onda mrtvi. Vidjele su kako snijeg postaje crn, vidjele su kako se hleb pretvara u kamen, vidjele kako odrasli lažu, sutra će biti bolje, pomoć stiže, proleće dolazi, i vidjele su istinu u tim lažima. Ali neka deca, čudo unutar čuda, razvila su drugi pogled. Oči koje su vidjele smrt, ali su se smešile. Oči koje su znale za kanibalizam, ali su još uvijek delile. Oči koje su gledale u prazno, ali su crtale u prazno. Crtale porodice koje nemaju, kuće koje su izgorele, proleće koje ne dolazi. Jedno dete, Tatjana Savičeva, ona je vodila dnevnik smrti, stranicu po stranicu. Zeka umro, baka umrla, deda umro, Ljolja umro,
ujka Leša umro, ujka Vasa umro, mama umrla i posljednja stranica, samo je Tatjana ostala. Tatjana je umrla 1944. godine, posle oslobođenja. Umrla je od tuberkuloze, od posljedica gladi, od previše smrti u prekratkom životu. Ali njen dnevnih tihih detinjih slova, bez patetike samo zabeleške, postoje jedan od najstrašnijih dokumenata rata. I to ne zato što je on nešto vrištao, nego zato što je nasuprot tome šaputao. Zato što je to dete bilo arhivar smrti. A smrt je bila toliko obična da je zasluživala samo jednu reč. Umro, umrla. Hitlerova strategija bila je jednostavna i monstruozna. Zatvoriti grad, sačekati da umre, ući u praznu ljusku. Ali grad nije umro. I to je bio Hitlerov prvi poraz na istočnom frontu. Nemački generali su gledali mape. Na kartama Leningrad je bio crvena tačka okružena plavom njihovom. I logika kaže tačka mora pasti. Ali oni nisu razumeli da grad nije tačka. Grad je mreža. Grad je organizam, grad je mit koji se hrani sjećanjem, a ne samo hranom. Svaki dan opsade, Nemci su trošili resurse. Vojska koja je trebala da ide ka Moskvi, stajala je. Tenkovi koji su trebali da probiju Kavkaz, stajali su. Artiljerija koja je trebala da podrži ofanzive, trošila se na prazne zgrade. Opsada Leningrada bila je crna rupa koja je gutala nemačku ratnu mašinu i ništa ne bi davala nazad. Zima 1942. na 1943. Nemci su sami počeli da umiru od hladnoće. Njihove linije snabdevanja bile su preduge. Njihovi vojnici obučeni za brzu pobedu mrzli su u rovovima. Oko grada koji su trebali da riješe gladovanjem, ironija je da su gladovali oni. Samo manje. Umirali su, ali umivali su se, ali su se i prljali. Prljali su se cinizmom, zločinom i besmišljenošću. Kada je Crvena armija konačno probila blokadu u januaru 1943. Operacija Iskra, Nemci nisu bili poraženi u bici, bili su poraženi u vremenu, u strpljenju i u verovanju da materijalna superiornost može pobediti duhovnu otpornost. 27. januar 1944. Nemci su ispucali 1000 granata na grad, ali ne u ofanzivi. To je više bila frustracija i neka vrsta priznanja poraza. Neka vrsta objave izazova vojske koja je shvatila da je 3 godine pokušavala da ubije nešto što ne može ubiti. Ideju, identitet i neku vrstu besmrtnosti. Granate su pale na Piskarevo groblje, masovnu grobnicu 470.000 leningradskih žrtava. Granate su pale na Zimski dvorac, koji je bio prazan, ali još uvek stojeći. Granate su pale na Nevski prospekt, ulicu koja još uvek imala prodavnice, tramvaje, ljude i onda tišina. Opsada je završena, ali tišina nije bila prazna, već puna. Puna sećanja, puna duhova, puna pitanja koje niko nije mogao da postavi, a kamoli izgovori. 872 dana. To je duže nego što je trajao ceo Drugi svjetski rat za neke zemlje. To je duže nego što mnogi ljudi mogu da podnesu bilo kakvu bol. To je večnost u vremenu. Leningrad nije pobedio u klasičnom smislu, pobedio je preživljavanje. Pobedio je time što je, kada je opsada završena, još uvijek bio grad sa ulicama, sa imenima, sa istorijom, sa ljudima koji su mogli da kažu ja sam bio tu, ja sam video, ja sam preživeo. Ali pobeda je bila piramida od kostiju. Svaka preživela osoba nosila je groblje u sebi. Svaka porodica imala je prazna mesta za stolom. Svaka zgrada imala je sobe u kojima više niko nije ulazio. Danas u Sankt Petersburgu, gradu koji je ponovo dobio svoje carsko ime, ali nikada nije zaboravio svoje herojstvo, postoji plava linija na asfaltu. Ona obeležava granicu opsade. Turisti je prate, a deca skaču preko nje u igri. Ali, za one koji znaju za preživele, za njihove unuke, ta linija je živa kao ožiljak. To je granica između svetova. Preko te linije u zimu 1941. na 1942. smrt je bila svakodnevna. Iza nje
život je bio čudo. Leningrad je naučio jednu strašnu lekciju. Ljudska bića mogu podneti više nego što misle da mogu. Ali naučio je i drugu tihu lekciju. Podnošljivost patnje nije vrlina. To je samo činjenica. Herojstvo nije bilo u tome što su ljudi izdržali. Herojstvo je bilo u tome što dok su izdržavali, još uvek su bili ljudi, pevali, voleli, stvarali, delili, verovali da je svet koji dolazi vredan pažnje, vredan patnje koja ga čeka. Nemci su izgubili Leningrad zato što su mislili da se grad može pobediti samo smrću. Ali grad je bio večni. Ne zato što njegovi stanovnici nisu umirali, oni su umirali u masama, već zato što su umirući još uvek bili grad. Njihova smrt nije bila poraz. Bila je nastavak priče koja je počela pre njih i koja će trajati posle njih. Leningrad je bio, jeste i bit će. To je parabola koja prevazilazi horor. To je parabola koja prevazilazi rat. To je parabola o tome šta znači biti grad, ne skup zgrada, već dogovor među ljudima da će zajedno živeti čak i kada život postane nemoguć. Ovo je posvećeno svima koji su umrli da bi grad živeo i svima koji su živjeli da bi grad pamtio. Pozdrav svima.